Kani kalau kejing pentip ke bekerki ke badan kam. Kani kade kat kum kejing pelai ba jong ba David Marwin hapo ke Facebook. Kata kalong ba David Marwin i presiden jo ke UHM Shillong City mo. Mar kata kalong ba la shai ke sing ke South Terik jong benai ya yong benai April arjar pau kan dan kejing register ya kitu kinong belasngi bampat shimla register la ni bampat shimla pini so ila dia bakal ba department dak ba kom nuru kerukam te phila ban phone hakini ki number ki bangan ai hakini ki comment section hangni hapo subah ban board ye ki te bat ni teman board ru andre bat ban call ki dan hadu komen ru teli number te bat subah ban tip ikani baka de bukan play ter na du prabaje mesti hadu prabaje damit tang shisngi mo tang shisngi bat shwa ba pin phone pentikna ba phidan ye ke epic hakti phidan ru yang phone number jong phi hakti baki kila ban phone ban baki kila ban kontak ke phi ka balai ke de ke bank account bar hapo ta ke bank account number ke jong phi ta ke bank account number phi ni ke passbook phi de ban dan ru itu IFSC code mah uban dan lang hapo passbook ke jong phi ti ye ki jing tip ki bobnia smo baha ban phone hakti ke number ngang nom la batai ban batai thani kini hi ke baro andre kat kum ka jing pelat ba sgi dang men tan ship hang hi menta kamit jong ka joko lai prik joko lai prik te smo baha ban phone pentip ru shi baro nomor kan pletang la shai men start la shai hisngi mo te smo baha ban phone kini ke number ba phinyo ki jing tip ki bobnia ti nakale ang jonga ngam dan AA ke ban la ban penshai pi halor kani detang ban IP kini ke number nomor ka jing dot kam ko kerki smo baha ban le ikani bat phone ti ki number mo le kani to kerki ba sa share kini video unjo